Parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko ng kanya. Bali po kanita niyang mag-umpisa pa yung CLTV. Actually, broadcast nila, ne? Yes. Then pong programa na pong kay pong DWRW 95.1, kalupa na po ning talakayan, ne? And kaya ba tayo Tang Perry, panganan po pa'y Tang Boy Santiago. At ngayon siyempre kaya ba na po Koyang Albert Lacanlale. And DJ Tyra kanita, nung baluyo mo po, mag-host siya naman. Yes. Buwat ang atendang pong bisitang artist Kenny. Atendang pa ita? Yes. Music Zone niya po, itang title na ni itang programa. It's like an MTV style kind of programming. Si Papa Pete ang kasama namin noon. Tapos sina Gerald Oro. Yes, yes. Sila ang nagpo-produce noon. And then, so kami dalawa ni Fritz Olalia. Yes, sige katamong kanahong kumare. Yes. Ne? Na manyamang magluto. Magluto, ne. Wow. Anang kasi atin lang sabi ne. Itang all good. All ne? good, All yes. good. Supportan niya po ito. So, that was the time, even before kita Music Zone, nanyang kapanahon na naman pong the late Sir John Susi. Yes. Kingwada ko naman po banta mag-deliver news on the entertainment Yes. side. Since in orientation may puis FM, so entertainment. So, slim ko pa kanta, no, nakita picture ikit yung kanta, makanta ako po ka, slim. Anya po, those were my early days of exposure keng TV because of CLTV 36. And then, come Music Zone, interview tayo David Pomeranz. Wow. And marakal pa pong aliwang artists kanita. O, makanta po ing Synergy na po ning CLTV 36 ang po ning RW 95.1. Siyempre, uling, kinina ka. Pero ang ini, buri kayong bisabyan. Nano ya itang okasyon, itang gawan yung piaglon. Please explain, DJ Tyra. Okay. Kasi po, in radyo puwari, usually pakiramdaman tayo mo po yan So, miisip kami po way back in 2017, okay? Kanta po mag-start na, sagli, o teta mo gawang event, nung ka rin ikatamo yung lumapit, ka rin kaya katamo pong talapakiramdam. Balo po ita kasing feeling na nitang, baway ka makiramdam ka kaya ba't akayabe mo lang or akit mo lang in person, rin kaya kang pakiramdaman. Listener show. Kaya ba't atin pa itang kaya na, nanoy kaya tsura? Yung pakiramdaman ko ngayon. Balo mo ba nga niyang, may ka-receive kong comment, na DJ Tyra, parang ang sexy niyo po yata in person, no? O neng, kaya na ako nito. O yan, makanya na ako size kanto. O lon mo na. Mas masanting pa lang, pakiramdaman yun na ako mo kaya sa aking akit ko in person. At least, yung pakiramdaman da sexy ko. Pero yung tutunan nita, sexy ka. Ito makanta. So that's the beauty of radio, You could create an imagination out of what you hear. Anyapin, anya makanyang kaming come up with a program with an event which is Anibersaya sa Barangay. Yan. Well, yung objective tamo po, Kenny, are bilang kapasalamatan po, yung pamagsadsad yun po, king RW, for how many years? And then, kadway itang ilapit miyang RW, kareng kekatampong kabalen. Kakatlo, munyeta mo pong saya, ang pong papremyo. And then, aparamdam po at apakit ka rin kaya katamo pong kabalen, no makananong lakha-talented, ring memalen keniking labod kapampangan. Kasi po atin tampong pag-games ka rin, which will showcase itang skill da karas kay pamagkanta, pamanerak, and then masayang games, ing talagang yampang may po kaya kayo. And mayalbeya po ing RW, Anibersaya sa Barangay through Facebook Live. Banta akit rin po, ma-update kayo, nung ka rin kami, banta nung malapit kayo po, pwede ko pong mamasyal. So, breta po rin kasangkanan, but atin tamo pong Anibersaya sa Barangay. Itutuna po niyan, 2007 may start, 2020 to 2021 mitok ng uling pandemic. Miglakas loob tayong ibalik, come 2022. Resumed with part 4, at ngayon part 6 Wow! So, kanam niya pala, kanam ng edisyon ng Anibersaya. Yes. Sa Barangay ng RW 95.1 ng Gawanda ngayon. Yeah. Nanula retang activities sa Gawanda ning kaya kayong istasyon, potan linwal kayo. Bangat ang makapagsadya la rin kaya katamong manalbe na puntalan nyo
Siyempre, mag-expect na rin na anong gawan daw, karetang pag-imsyo. Okay. So, makanini na po, mas masanting nung makapagdala ko pong cellphone nyo. Oo. Nanungno ka rin, atin tapo posibleng gawan. Basta dala niya po yung cellphone nyo. Ngayon, nung isipan nyo, ay, wala akong internet. Ako pumigagan na ka. Huling atin taong pong Converge, who will provide the internet. Ay, ba naman? Anya po, pagsadyan tayo po ito. And then, paano mag-qualify la, kaya katamong buong event, ating kaya pong padala. Anything na simple mo, pumasakit. Banta, pwede ko pong makyabe because we will only get at least 500 na Wow. participants. Anya dapat maranon ko po, bang medinang kayo pong numero. Oo, wala pala itang balo kong noon time show. Mamaya, iit tayo ha. Yes. Tama po tambagya. Oo. And syempre, yung gawain ni nung alalo rin partners. So, nino mo rin kayabe yung partners kening Anibersaya tamo yan ni Banwa. Alam mo, Papi Jhoedie, mumunang konsiderasyon mi po, retang kaya katampong LGUs na very much willing to support uling marakal po coordination ni kailangan mi pong gawan. Anya, rin kaya katamo pong public officials, patse willing lang pong suporta, manawa tayo pong adala ng Anibersaya. Hindi kayo pong barangay. So, siyempre, burin nila pong pasalamatan po, king kapamilatan po, partnership with, of course, the provincial government of Pampanga, Maylene, Pineda, Cayabyab, municipalities of Magalang, Minalin, Bacolor, Angeles City. Siyempre, pasalamat kaya po king support ng Laos Group Management nung ang alalo po, po balo nung makananong yung pong agaway ni. Of course, headed by Ma'am Lizette Laos Velasco, ang kaya katampong LGC President and Executive Director for Media, Sir Paul A. Laos, RW Family, MSCCD, of course, DLTV 36, media partner tayo po. And nagkakatampong co-presenters. Is it okay if I mention? Go ahead. Okay, thank you to Milo, Houselands, Fiesta Communities. Major sponsors tamo po. 24 Chicken, Nanay Party List, SM City Pampanga, Nepo Center, JD and Realty, Pampanga's Best, Jack and Jill Cropek ni Mang Juan. O, diba? Makaranok. Jack and Jill, Mr. Chips, Manamis, Mais. Jack and Jill Hello Chocolate. Minor sponsors po Savers Group Holdings Incorporated, Best Western Plus Metro Clark, NLX Corporation, La Princesa, Diosdado by Chef Howard, Telco One, of course, our media partners, CLTV 36, Sunstar Pampanga, GG Truck Official Media Entertainment Partner, and Converge X Official Internet Provider. And Yan. mayakit po kay nga Hakatsukan TV, ita pong barangay, amumunadang puntalan, yapin po yung Barangay San Ildefonso Covered Court, king Barangay San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Kanya pong daratang nga Sabado yan, Yes. August 17, 2024, alauna na po, ninggat panapon, kaya riyo pong mayog to. Bakantang eda na ako po pagmeriendan ka rin. Yes. Neng RW, tumagon na ko pong mas marano. Ay, kakakit ko kayong kakataang papayalbingin na inga RW 95.1 malambat yun pong kayabe. Yes. Kini pong pamagserbisyo kaya kayo. Bukod kay San Ildefonso kay Magalang, no ka rin na pang lugar, Mama Yes. DJ Tyra. So, just a reminder po, alas 10, pwede na ko pong munta bang magpa-register. And then, ibalik ko pong alauna, matagkat ang actual program tamo po. So, August 17, every Saturday po yung kaya katang Anibersaya sa Barangay. First will be this coming Saturday, August 17 niya po king Magalang. August 24, Purok 3, Santa Maria Covered Court, Minalin, Pampanga. Beside niya po, malapit siya po, kasipin niya po ng Barangay Hall. August 31, District 3, Barangay Pulong Kakutod Covered Court, Angeles City, near Bonifacio V. Romero High School. And then September 7, Municipality of Bacolor. Ratang details na po, we will advise soon. And then September 14, Sitio Diretso, Barangay San Agustin Covered Court, City of San Fernando, kasiping niya po ning Barangay Hall. Ayan. So, karehan pong banggit na pong DJ Tyra, magsadya na kayo king karelang pamanyatang, bang pong idalaki kayo ing karelang pamagpasaya, ing karelang celebration para king karelang 29th anniversary ing Anibersaya sa Barangay. Dakal po salamat, DJ Tyra.
ang katanyo hong pasibayo rin kaya katamong talapanalbe na tumagon. Kareta pong kaya kayong activities na kaya kayong anniversary. Mas marakal, mas masaya tapo. Anya abayan nyo kaya po. Kaya katamo pong 29th anniversary celebration through the Anibersaya sa Barangay happening every Saturday po yan. Mag-umpisa pong August 17, yung ka-birthday na po ng RW, August 17, ka-birthday niya po yung katang late chairman, Mr. Levy P. Laos. And then mag-end niya pong September 14, yung katamo pong event. Again, it's every Saturday niya. Abayan nyo kaya po. Dakal po salamat CLTV 36, Ma'am SPS or BSJ, and the rest of CLTV, of course, Papi Jhoedie Bear, at Kangaching Malagu, na in spirit kaya be tayo. Pwede ka palang bini. Uy! Pasibahid na ka, salamat, DJ Tyra. Thank Makuswelo you. ko kaya bidahangin ni balo mo. Sorry at sing malago, baka po tadatang yung panahon. I-DJ Tyra na. Iyang kaya be ko. Replacement mo kargo magselos. Ngayon naman po, basan tayong komento kung kaya katamang question of the week. Palto yun Kabang ating tapang oras. Ayan, anong mas masating gawan na yung kawan mag-commute o magdalang sakit? Antayo! Sabi na pong Angel Francisco, alin niya kanuluwal kembal? Wapin naman. Wapin naman. Pangay magkasakit. Okay, tayong kaya katawang bisita. Mas yako. puro mong gawan nung mag-commute o magsakit. Balo mo niyang minu namin sinabi itang question. At hindi na akong gadaisip po, nga tika papasundot Oh. Kasi sabi mo mumunang question na anong masanting gawan pa siya mumuran. Oh. Wow. Putang. Kuya Ray Bravo, siguro pareho kami rin isipan. Pa siya mumuran, manyaman ing mamangan. Ang popang matudtod. Sige, baloy na yan. So, ita. Baloy ng gawan ita. Ngayon naman po natin kikatawang kampangan word of the day. Mapangalalo, seloso, selosa, jealous. Ang puso ko'y ang durugo. Hanapin ruguning na akong harap. Pero mapangalalo. Kargo magselos. Kargo jealous. Gamitan niya po yung aldodo. Kaya kayong pamitalamitam ka rin. Kaya katamong kabalen. Bakatang laluya pang minono. At magambuling kaya katamong amanong siswan. Pasibayo dakal salamat DJ Tyra. Happy anniversary DW RW 95.1. Pakaramdaman nyo po Aldoldo Red Monday to Sunday. Sign on to sign off. Masanting langan po rin programa na. Sayang echo nga na ako tang. Pero manibat abak kang Don Marco, kang DJ Tyra, DJ Alex, DJ Kian, DJ Eli. Eli, ang papay DJ Gio. Balo mo bang asawa ko, burin yung pakaramdaman DJ Kian, lalo na potang detang love stories, ilang pisa bendaran. Diyan pong tao king gulot na po ng DWRW, yan pong hakatsuking kaya katamong telebisyon. Mayari niya po yung metong oras ng kakatamang programa. Bisa ko pa sa metong oras, dahil pampedong pisabyan. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jhoedie dito sa merkado, together with DJ Tyra. Ikaw po yung kaya kayong talasuyo, yung ating pusong Makabalen. Makabalen. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Pampanga